o le pano o alu le nei vai aso pe no fatu le pa ia le taimi foi sa o atu ai ma fata o to li el fale mai miro moa ai wale ma fale to telo ila to bala au mai la le vai le asia o ana po le te o le tasi le ana po ai sa le tu telefonia tangata mana o mia le asia o ila to langa mai Australia le la sa fai e la tu oka nei va veao ia o le tato vai le asia fau fangu e toru se lauta la limas fusene i le pusa e fafangu mana tua e fafangu o ye nisi o ila to o vala o mai tupai sa o kamato fangu ya pai mala fai o sa ole mea fatu ea o mai ole fafangu fatu e fafangu to titilo ia le pusa le tingi pusa o le ale mena tusi me le leipolo le pusa 4 times 90 meals tu sa e fafangu ta iwa o fatu ate ele tama fa mai o yo le fatu au titilo fatu ea fa mai o lela atoa le tausanga o oka o vai ar tangata e mai eia o vai e na le tolu fangu e mai totono o pusa pa utala o ye tu lai pa fatu na tu te vai le pusa na tu si e tu ai le leipolo le pusa o ai le tangata le nga ke whaia nema e se tasi o mafine le nei New Zealand ma se tangata o lo o la fai pa anga fatasi e no foi o sini Australia e se pangar nei foi a nei ale ulin na mala au mai e foi se tasi o tama le no tango nisi aki le wa sa tono le tupe la na oka se tasi o tama mai Wellington ia auto fa fonga mai me tonu ale batu e lunga al mapo kalame matula e pa mea nei ina ia malama le atunu le ai se awata to te faia mea vale mo tatou lava tangata o lo amai el palangi ia le kulimi nei ale asia fa pele vai ale asia mo le lei o tatou tangata ai le amai tatou te o ai to tau fa vale le amai lunga tula e pa le fo le redox gold o le kulimi lea mo le tino me tinga o le redox gold mo ilato e ia le ngungu so ongo pona le tino arthritis mole le malo le tino so ia le tau fa valea ma tau fa se yo tatu tangata you know o ala foringo le pusa pe fa pe tonfa fa mai pe ia le pusa le abatu o te tei ina wa batu le o kama la martama sis o sa le fatu o le ale wingo la tala e ise me wasi e fa mai le te tala tu le pusa e fafangu fatu i oi e fafangu le pusa fatu e titilo le tino le pusa na tu si eto iale 4x which is times 90 mil fai mai woi fa fetai le fatu fa mai le la to tau sanga o kala o vai te mai tai lea e te tongi ala tu pe ana le tolu a fangu e mai fa sole ia le nala wa poke ke le na ma ula ia lau fangu e tasi nai ana e te rotangata e te sila firtangata o te loa io ai sir e se le matanga wa e kal tangata ia wa suile numero te foni ia te musu foi ti uta fai tu runga ilo na ingoa ia ele o se anga le na ai na se fa manatu ia wa le fo o Samoa ia foi ni se la to le vala au mai tulanga aina o ka foi ni vai le maula leo o le pulo wa ikule o pulotu a watu foi e ese foi ia fatu le na le mate watu atu ai matula epa o le tulanga le fai pulotu o le vai e le fai pulotu i nei New Zealand e avatu na tangolo pulotu la foi Australia i lona to o ina fai mai man to foi la wa yai nisi wa famania o le sa maua vai ai mai le penga te failangi o le Amazon ma le eBay le avatu so o lava le lapata inga o le label lea o le label sa o le ale asia ai mai e te lemfaina e vavaru e sea le label lea a matu sau fangu e te ilo e te masalo salo e ese le a matu lo e fatutu i lalo whaapea i le barcode ma e te tango fo e mwhainaru ese na e loa la ia e le o se vai na ale asia
o vaina a tangata i e whaia le amio pio pio. Aua nei tau se ti ai. Langa wai ai nisi wa whaata o to lie to tonu o maota ngase ngase. Ona tu langa la leo le mai. A ona tupun pefia e le mawhai na suina le asia. Langa e maua lava i le cold. O ai lava pape o oile wa ota lau pusa i e teau whai aku lau oka. E scan le asia i o le pa cold le nei la tu sa o lava i lo ingoa. A mai la le pa code nga e su e foi le se pa code le asia. Ia na mariela ia wa ova se mea e molia tu la fono. Manai malo ia atarsi o le fano no merita to le mo mai ia la vasa to filau mo lo. Tolu foi fango la na pusa na mau atu le lua tau sanga taruai. Tolu fango. No vinga la os fo se me o levan fai. Ioe, langa le fai mei lua tau sanga taruai, e tolu fui fangu na mau atu la pusa. Ai mo sa mo fa fonfonga. E tahua si mele utau ire matara noa. O le pusa contains 4 bottles. Fangu la popo a patia. Tu sai lua pusa. A fai o le mawala pusa na le fangu a mese la retailers a. Banga nala va ia tatou nei e members. O lau subscription pe afa pe te whaongaina le essential bundle le la sa wai e ono au whangu sau fuai ma lau jau lea i le essential bundle le ngā le ono whangu ma le kulini e tasi ai more retailers it's only 4 bottles na le whangu i te tonu le pusa le na Samoa na ua maua mai se so ia tatu te a miu pipi o se nei mea whapepa langi tatu te whape nei ioi mai foi le me to se so fu maroloina ia anu sa foi se fia anu sa foi to ka foi peri mana tu foi tu lai pa le na matu pa wa tau sanga ele por tau sanga tu tua le na oval au inga la le ofisa au tu i Utah ona na avele oka ale tinale nei. Na o mai i lo fale abatu ele pusa ele tatalanga le pusa. Na ole malato. Tu sai o male pusa le solulu. Aso tofi es fale le sto na e aso nga fuo le si vai aso. E fato abili meta tu pai. Na le tolu ya fang fatu. Le wa fia na e to mai piki le pusa le aso le solulu. La mena tau le vili mai e loa. No vili alola i o le company. Ma whaai lola i ai. Sa trace la tau le barcode o pusa umai ana tiliva mai lo whani. O le la sa whai su e ngā ma whamaunia mai ai. O le ua uma mai barcode o pusa i awatu i te oi. E le ai se malfunction. Which means, no visitingia, what do you mean? Fa mai mantua o le masini, le belt le e tusala e pe e fa ngutu pe o le susu o susu povi. E sau la le masini, sau la lo le afoile. Fa ngutu ngai piki fangu e fa. A fa mela le tala le office autu. A piki aina le tolu le ave. E le o paleni le afoile masini. E mumu le moli. E mumu le moli. E tau mai ina e lele o atoa la e leanga se whaangutu ngai le mo whainga piti atoa le whaafangu le lan whamelo le whautuanga e te au ato atu tangata i lo whale ame pusa tatala le pusa whaailoa i ai e whaafangu e to te oma o tau le mena le whainei pe amai tangata e piki pusa tu le epa wa tatala le pusa whaailoa i ai whaafangu le tonu mana ia le na Samoa se fai marepoto fai siaki le lei au siaki lalo le expiration date nei lalo le fang io e tasina me tau e te tilo ia le pito i lalo le fang te tilo tu tango va ai a te le pitia te le yaruma oe ia au fang io e pena ia le na no sila e le mulina fang le bottom the bottle ngai ia le expiration date sa mo silfia ia mo ole la vasati sili mai Melbourne Australia ia ele yatru o ka tuanga i New Zealand o ruatasi lua i valua
tolu ono o tasi